Bobie Ansah kochoko 246 to abebio. Ohene papa bi ho ofedodo. Ya so yen so you ye de no. Judge bi okromo asei o wadwenu yade sa judge no wabodam or mental problem. Aya me busa me ho se enti ye betimi awo bi wo jimi mu. Amani pa na nyini wo jimi mu. Ade akowo mu ana. Me hunu wo hena na adwene wo fom da a obe na adwene so ne kingdom okonda katiti mire bi na anke eja okwan se dachi wonyini na abo akokora na atwo a ubenu ho exactly enti bono nchempem moshia a esenka nioma papa mo ye musi ye akobono enti ye akobono dia anka nioma efe wo bono ane ye mu bi ye pese ye tie Abusia after say na Dormahene elebetu dwa say 7 predasa Sika Dwa Kofi the Golden Stool no a fake so say 7 predasa Asante for na create they are called magazine ama weather be apempama na say waso abom ama ade na gina so pepe ohunu say 7 predasa sana na ehunu say fake ebro this handsome ni etu dwa ne wie no eja reactions are ediaba enye reactions kitwa a lot of people are commenting ewo ho obia eche na dwen say 7 predasa and some of him kind no na eni kwan say okasa fi say ewiasim ha na ewo no obia wo de okutamu a e manage di e Christopher gidi say obi ba asasi so a oba wamfa no ho anka oba no onfafuru wabra obi amfa no ho anka no ebisu gidi say Mosi e de poma e kire pokoko mu ema no paaye ema nipa fam ni nyina ye gidi a ewo domafo so ewo bia mo chese kraman yi a oda so yi eja etuana no a omo ofiri soro ba no na se omo hunu na eja etuana no nti ono ene ye omo enso nhede wei ene nioma pii wo ho a nipa agidi a eno so eboa ema no etimi enya gidi omu a ode tuana mo na ba ne sen ena asante de ne de nana o se onye eni ebro kan asem wie na reactions bebre na video de bebre na atodwa busia mommy enhwe some of the videos a enkrofo react na ensem so de omabro so bi pa Afia Schwar ene omaka bebre Captain Smart enyina ensoso ede omano ato asem ni mu a Okatakyie Afrifa a chese reactions e ba no de enye reaction sketwa videos no na ebetwa gu no bomodia na subscribe na share na unya so enya bi enhwe Minchia Yura Bobie Ansah kochoko 246 to abebio. Ohene papa bi ho ofedodo. Ya so yen so you ye de no. Say aso say yen so you. Say feel. Say nya feel yen ye de no. Obi aso nya ne de yi we etetitia. Eh, Dormahene. Just a would your person be do being. Now, so the young person be do being. O say 777 na ya na what na dwuma o na isi no obi ti kwan crashing wo defeat o hene bi e na ti kwan kumku ni wie na ti kwan kran wo di shemu na wo na isi so we signifies your power mo ha so mo say aduana clan no mo hia o krama bi na eja wona no nti eja na wona no no de hwehwe kwan na mo de ko mo fa de se mo promised land ya Agyemang na da na Asante for de mo be so be di so do konfa no che e na kra Sika Dwa Afri Suruma ne ba afom beso be die no adi say na ka wosin sa wo die no what wagu they say you don't believe in those things biom na wa ba bonte na wo ka say ne die yati ase ba wo mfa wo die ne nhye dem en hwom no na wo me degrade obi die no ya wo ye na nya fine papa ya wo ye no nya fine be me na ya wo ye eno e wo instigate tribal war you are instigating into kana wonim se sia na ya se fancy se sia obi hu ade bia wo ka no ya Dormahene and ya Asante na de ba bi won nchen ya no obi make some very stupid comments aye the other tribal way no we so sa nti omoma na omo sisi omo nchen no enyin na woni se ni papa Dormahene ni mpa Asante fo asem and Asante ni so ba no so ni se ni papa Asante ni so mpe Dormahene asem it you are only instigating in tokwa and they want if they can never know why they can never in this world know yentia in tokwa we see so to full of some personal problem with to come out state it emphatically. Na se bi otumfo ko otumfo no nu ma de ayo ya wa yi otumfo for the past 3 years wa yi otumfo me ye woda o meka wasam da
As to temper, oh, why not be pursuing? Oh, why not be pursuing? What I say, a coffee don't pray. I know go friend go friend no make say. No be kind of who say no. What you have against Otumfo is far beyond what I hear because obi e fa say ukromuni about program. Aba ye program is any aboni to no pra. No akoshi ba coffee no almost 2 weeks or 3 1 month on friend. No about no go be kind ye ade ahometi ababonti abeka. Now since Asante Otumfo mu na Asante mu na asoma ne so make asem ni fam go wani ma say. Satan who say no. The problem we have with Otumfo is beyond what we are seeing. Adai people on my become to 40. Mo de pa ni ma beto kwam fan to kwam. Tribal warrior who start see na boko ni man pussy for no dem. Sa na start you as a grass. And then one of our biggest problems our Ghana hanu. Sa to we just say Ghana for nyina ye hu ni say nya bibia hu say nya bibia. I just say na ye critical obia so be hye. And you want to be known as Ohenia or be instigating to kwa. See how peaceful Ghana is. Now they just say be hanu. Anana no remon kite. Me hunu wo hena na adwene wo fom da a obe na adwene so wo ne kingdom okonda katiti mirem na anke eja okwan me de me hunu se ha wo nyina nse suntre so na ben kumase mfimfin na etu free ho no mo eno na ye wo yaso akotena kurase nka wo ti kumase a kuro ni mfimfin anka wo ye de wo pe sikadwa epese guo ni ma se ma wakwan nyina ye jimi se aka ya goka che se konfo bi antimi nkomande bibia wakonfo no mu guo no mu koma anka twade no mu nkomboso enne Moses kra ese otimi de poma kyerep emapo mu pai wagye adi Hong Kong be butu Mary so ne nyema mu agye adi eduruwa mamre so dia wo senya no kre na wa kwa we pa anti wo da bo so anaso da sumie so wadwene na ye adwuma sikadwa eya Asanteman nyina ti Asanteman nyina akoma no sikadwa nti na ye nya unity wo Asanteman mu nti si asuso si ensuso yo anya wasem akwasi broni ni Asante de akon ankusi aga na wa woti ho a sebe no emfaso ni so na Asante eye group of people bi a yetiri mo den se ba se de ade esie ho a yetiri mo den ho pa wo ye yiram ye nka mo no kran kire o gidi se yade papa bi ye sole de besi ye kon ho de a kire enya adwuma mo wo nananom omo se mo ye duanafo kraman na eja fire nanum ba enye wo pen so anka menim se pitbull ene German shepherd sa bre no nananom ko hia namuram ene de sisi mo kon ho amode mo de ye indicators nyina se mo de ye kraman no kra German shepherd ne sisi mo kon Asante Sika Dwa ne mpie kotoko hene nko ana sebe wo ye ahene mu hene a wo akonwa mienu na won tena ba akoso ene Sika Dwa na sa Sika Dwa ya obi konfo no chi yiye ya ye ka ho asemi mpie enkyere wia Sika Dwa na ye di pia bonten no ye di keti a kyere public ne se Asante wade na de na Asante wo ne se ya na tie na de ya na ye di pia bonten na Sika kan o gold kan Ghana kura ni gold reserve Asante man atimi e wo gold reserve ade ye nam hoyi so de wo se asoso kura na wo de ye gold ya dia to ye se ye kopa bosen ade be develop wo man ya se ye de kone de kokyere mo se ye wo sa gold we nti wo ma ye bia na tu German shepherd ne su kon ho no ugidi se wo de ko ba bia o mo sa be ma bosen wo ho enya adwuma wonya platform kakraka we num nyina wantimi afa promote ukrom ane bono na nka wo ye ohene na nka wo so da kura no a anka wo sam kekan de sa kwala kura nya de enka na Dormahene metimi use hatred awa ma Asante so ba meka mona waso ate se enkosi aga obeya na o man no akobo no te se de wo nana ma okraman na omukohia no nwuram ho no a omusi ne gya twia na no sa okraman ne na omuhunu no nte ase no Sika Dwa ne de ate ase wo ho de emfa mpie wo nana no okraman no e German shepherd onye German shepherd ande na makoto German shepherd statue na de simu kon ho amode kire oja oja aduanafo oja o na mode kire German shepherd na nana mkohia no German shepherd nya brofo ye nyina keka bo mu anka wo hunu bi da na Asanteman so apade a obode represent Sika Dwa no so so nte ase ya so na nke nya ne dai ade na kwonfo adwene nya hwe wa brabo mu da hwe ahemfo akukudamfo bi prempuntu nyuma de abomo man so menuanom infantefo ne ethnic groups e wo Ghana nyina no monka makoma ntomo yam munyina munim Asante dada ye furu ba akum kura nse wo maame oba bi amobra na so oba bi bebobra na ye nka se bia me na me pani na menim ma amobra na ke 20 mimu no wo ye ne sa no why mistake maame bi ni papa bi awo akola wo ma anye ye da akola na be nti enu ne kire se maame no emetan ne banana enti kingdoms wo de wo ye di kuro kingdoms de obeda oni kingdoms na be ko Asante chichiro mu ti de we omusi chichiro mu hi ebeduru da achi bi so no na achichiro no ho cha de ohunu ni neyo na onchiri ma so no enam nsem hunu aka chiro mu nti no mo so akogina ba bi na otan na nkasa de omanim e de ade na papa we owoje jimi ewaduro jimi aduro na afutuo nti sebe o se mpokura no se jimi ene bata wakoma ho a ye de nyansa na e waya ma o ade ntina wo sesa wa adwene wo ba obia bie na no okasa tia obia bie na no okasa tia eba ne sa na akonwa na to pa hwi o bedin kan ka che se Sika Dwa pese gu ani mase a e ma wakwan nyina ejimi also sesa wa adwene de ukui na Asante nsu no omkui na sebe o adwo so kura no
empata mu kuro mako bro 35 as say na hye so ase ofin so eso chen doma adwo eso chen doma kuro ni nyina so develop chen doma edu kura wo haw ne de a wani abra like won fie nyansa bia wa brabo mu ade hu hia nkwa na okoka hwana so ma se beka Sika Dwa asem epese gu ani masinti ama wa kwa nyina ejimi ampa so obi abehunu de ote ne wa obeka se Sika Dwa wo yi eden kyerafo dia ebeduru ba bi wo se bono dia eye eden na afi de enya no kura na afi kura de asoso na wakọ ya okasa ntu adwene ya adwuma asemasi yetufu ati o wa hwe ye na beduru ba bi no nhunu ni ye be de menua no Asante fo munya isa akọwe asema no ati because wa ya akọ woni nsem kekam meme de wo tena kodwa so na so Kenya asasem de a ene ne domafo hene no ba so be gina sumpire so na sese bi nyansa mfiri na no amade me hu so ya akọ edu ba ya akọ ma Sika Dwa sa because yentwi awka wa nso na promote Sika Dwa eno abegu ani mase wa man ma na be solete ya Timi nua no Asante fo ane ethnic groups aye wo Ghana ye nyina enka mom ye mfa odo obuo ne ani die emfa nso me ho na me gidi se unity ne ehia enye division Sedachi wunyini na agba akokora na atwa ubenu ho exactly enti bono nchampem mwashia a esenka nioma papa mu ye musi ye akobono enti ye akobono dia anka nioma efe wo bono ane ye mu bi ye pese ye tie anka nioma e koso bono tourist attraction nioma papa anaka mu wie ye di ho nkomo guys afefefo e wo bono a ye nyina ye di ani mekere ho aba bono eno nkomo na nka mu di o akwanya enye ekwan ba ne be fa so abanya ye nuye bono nchampem nkoso ena mu wie ye nkomo be ne yedi onse mo de ye nko bono no kura ya nka ho asem esu ki ye ba bono na do man ki ye ba bono ki ye be tourist attraction ho na economic viability abem enso wie ye nya no ne ye ka ho asem mese awon de ye ka ho asem na Golden Stool ye ba ho na do man wadawma ye do si di bia ye nyini ko ye nim ye nyini ma ye chi me pepo anim fere ade na wo ye no mese Sedachi wunyini na agba akokora na atwa ubenu ho aya me busa me ho se enti ebetimi awo obi wo jimi mu amani pa na nyini wo jimi mu ade akowo mu ana bibisa me ho saa o enti yetimi wo obi wo jimi mu amani pa ni timi nyini wo jimi mu ade jimi saa ne ko wo because maintain o mase ubehu panini bi pa ni mfie kwa animu eso ne ye enkyere se wo ye pani alunti na ye mama se yetimi wo obi wo jimi mu ni pani timi di jimi ni se anyini etimi be wo ma wo mu edi ko wo mu ana because mentiase edi abro ma adwen ni mentiase yesi wo kami hu ye nko bi ko school a ho akọ first school nyansa kakra bi edi abeka fie die ne ho enti nke school ni kura no at times ni timi ye mo timi ka se ni lifetime nyina no school a wo hwie nim die bi e kire se kasa we enye ndi no ma bi ye mama si yetimi wu obi wo pani yetimi wu obi wo jimi mu ni pare timi di jimi ni saa wo ma wom enyini di ko wo mu ana ndiase judge bi okromo asei o wadwenu yade sa judge no wabodam o mental problem na ni nyina ne se empanimfo a mo okromo hase a mo ye national security and afi the state agencies are mo hwe bambo ho and afi national house of chiefs a motewo a mo ye negligence mo ye hwe han no sa judge ya na dwene nye no obe plunge this country into chaos e ho na mo be hu se empanimfo ni bi wa mo nwene enko akiri and say the atene some empanimfo na kan say ansane ye be wakoda nyansafo no opening kwase yate ase ni nyina ne say sa judge ya wo sa ye wo hene no enam se wo wadwene mu yade ni nti no enipa bi ahwe ni din ena da bia no wodi nsamfon na ebre bia Ghana for no pese ye jai sa tribal petty tribal and ethnicity differences no na sa judge ya wo yare no na wasa kofa bebum na Ghana for no ye tribal differences ne you know na the tie ne say it's only abodam for
anase obi a nkofo abodam ene betena se afa bodani se woni woni no wonkasa nkyere mo fi se nyansamu se obi se oye aduanani na ne sunsum abo anase na kraboa eni kram ye jase nanum to wagidi ogusunsa ene ma ne ye wo hene ema na ni gye obi se mensumi de ene se yesuma sunsum nyina no ene ye mogya ne ye friend de the golden throne na ase ene de enye wo hene bia na ote sa bre no ote sa program na se a wonom se owo ose wo akunya tuntum no ogunsa ogunsa wogidie se we ne ma ne ye hene no a wote ho a nani agye na ye horo obi no sa wo hene no munyina no se mukọ na mukogunsa na munya gidie ewo sa mo nkonya no nkonya nka mo ntofom na enwuma ni mu ase fi se mo mpaso no bie wo man nim pato asema mi kan tie ni yepa mepese asem ne ye dwene ho se nyansem no wahene bia wona krabo a na se ni bojaye eti wo bojaye na wote wono a eye wo de na wo bo wonsem no e kire wo se ahemfo na mote wono a mo ye sa nyina no makofa bodani eti in reference mo amote wonyina no mabobodam fi se it's only a mad person mo be ka se memi dia makrabo ani we memi ya duane ni e kire just ne me ye ana memi dia we dia eye na mum we mu dia ndie eye fake na wani age e kire wo se wan kasa no wagu nkonwa no ani mu ase wohene bia na wote dem ho a mokofa sa bodani no wohene ya wo ye cheche wasa bodam no na mo de ne be ye sa no e kire mo sa mo am wodam ho nyina no munya nyansafo because up to today muntimi fa pepa bia ma abonten se ade papa be ye wagu ye ni mu ase na ye tutu Ghana aso biase munyina no munkonwa munkonwa dem na mugunsa se ye wogidie wo munkonwa mu ase a munkonwa no enka mo ntofom na nguma ni mu ase kakra me pese me kana moti ase ni sie ho se ye yi use ohene a ohene wo de kasa wo begwema se wodi nyansa emeja kasa na wo pese wo ye den wo pese wo ka no na wahu se kasa American enfante twen emma me ne afoforo ntem emfa basabasa yo emba me manfo na medium anim no ene afoforo ntem zin na Dormahene since day one we nyansani na utie papa ne kasa wo hwene ne ye ya enye me na meka kire wo se oyo ohene kwasea enye me na meka kire wo se oyo ohene odwedwantwi enye me na meka kire wo se oyo ohene hunu wa friend den mo bonofo no bi ene domafo no bonofo no ne entia medim ho ya ne se mo mododo na ase ni Dormahene ye no mo support ba Dormahene kase bia yen abrofo enti mo meka nyansa nkire ni se hey papa wori di wo mo ya de a kase doma en kase bono enfa bono enfrafra wo mo ya de na wori yenim mu kama no tum no koso na abonofo ye hu se oni mu nyina na ere ye sam ya de no what you say Dormahene wo na wo fi doma wo na wo doma ho no na ne bonofo ni bi no mo meka kire Ghana si sa kasa ntwitwi ya aye oka otwitwi no ede mfaso ben na bebre mo daache impuntu ben ene ede bebre doma ene bonoman se Asante history eye no kware o se enye no kware o den na ede bebre wo sankwasi akasa uka na ubo ekutia kasa ntwitwie no daachi nchirima wo mesua den wo megina so nye den wo yo hene ukasa manyansa reflect ewo wo kasa na wo kano zin na mepese mi bisa si Ghana National House of Chiefs ene bono House of Chiefs no mo adwuma ne den openyine mahu se ore ye moyade ore susoja o January so no immediate ayese mo yeden mo kasa kire no na mudum se eja na ansa na eje wom mo retwanya se onye ye takra wegem na afa eje wom a afa na wenso ha eje wom awie ansa na mo beka se mudum no na se ni ama bebre enti ne ye already mo yade no enne na ese mo stopping from mo yade no odi ne ho onye ne we mi jedi se eye takashi bi keke no odi bedi hene anya brewetia nkwa ejina se wo yi ne se ohene na se wo fa den na wo hu we hu awade ni di hene Kofi Adoma ba wo program ase o be prai aso ohene nyansani beka bibi kire Ghana fo ne hu se wo abadai ana ne ebesi wo ho no wa ye den we hu wo ba beja we no to ho na jimisema enwo se wo kan na wo be kan na galamse na obia bi yebi na obia no ne din p ne wo kasa so gwan wo sore kasa jaga te se prekwa na anu de aduan mu ohene kwase abeni in the history of Ghana we hu ohene jimifu bi se wo Ghana da
ohina de nyo ye no eye tribal war huja eno so no enti mo ana medical ka kire mo fa mo jimi hihye ekura na se wono na mo so ne so oyo ohina onim nyansa ubehu se wukrom ho mo fra wo ho embre wan nkwakra wo ho ayarefo anifrafo abibini a wontumi nwan wonyina wo ho entimi nkwaya ade a ede basabasa yo beba mehwere okra ba akokora wo mikrom Dormahene jimi ojimi asante etune so sapemprenya na se oye na bisi wo na okra ba akokora mpo hwere ne nkwa eye Dormahene jimi fo na amana basa ye kamu ntie nyansa Musa mpete biane ofre ne den enkraman mana mo ne na mo nchenche enko ba bia o nyansa na meka kire wo no e na me mission ne se me di nyansa be wura Dormahene tim wo kwasi asema akeka won chen de me fa me ho ben ma ka nyansa kire wo ida se wo be fa ana se wo pa kofro light pool na kusa homani memfa wo jime ho nante wo kopum na ko wura ponim na yira memfa wo kwasi ho Dormahene na mepese onhu nyansa keke se nia oreye no emfa su bia mbre Dormaman ene bonoman onhu nyansa no onhyehyɛ nto ho ema da chinchirima na wunya platform kasantwitwie kasa nyansa ben ewom kyerɛ me nyansa ewo Dormahene kasem kyerɛ me nyansa ekrobia wo history ye ka abakosem a ekata kro ne ho kwan ya kro no fa so baaye kwan ya wo mamamre ne mama ne bi hyase ene kwanya enipa eti kro no ana wo man no mu sesei no agidie se o mamane ne o mamamre no anaso o history no ewo good effects on the people living in the country or that town samria ye kasei eti kro bia ukona bisa kro bia asam ye den bae o be kire kom fashion bae kwanya o made bi sei esom wo mobo ene saa ne ma no. All right, Asante man ye nyina ye wo ye beto Asante man history a ye se eye konfanoche okom ya command Golden Stool edi free wi mu bae. We all came to meet that history, and the land of Ashantis no one of omo histories a omo ye so proud of her womo edi hwa womo eye womo ne ma sei doso. All right, se ochina bi ana enei bonoman so ye ma ye history se bonoman ye free tokuro bi mu ne bae na aduana man ye ba no na eja etua kramaya no kraman so onye emwa yi de sen dragon na watoja enso ye de se ye de ye ba na eja etua ya no ye history ya bakosema ye somu kese pa na ye mfa ntoto famu ni na goro a ye nim se okraman ya wodi ye nim firi bon mu ba ya na du eja tua na no ye gisa gidie no ne abakosem no edi gina so ma ye wo bunu ni a ya wo ne denfo ye wo bunu ni a ya wo warrior ya wo bunu ni a ya wo jaba ya wo bunu ni a ya wo dehye ya wo bunu ni a ya wo doso wo kokona jatua wa no a wodidi kokan de ma me wo so warrior bi mada eno no so ye ye history a ye so ye nyini beto so na ye nananom akato a ebesinei ye de ehwa wa ye ho eko na ye ba enti se obi Golden Stool no efiri hin ne ba yo it is somebody's history a womo ediso a womo de ebo womo bra. And I don't think the Golden Stool which the Asante no ede eye womo niema doso no has any single effect on the Bono land. Enti na Dormahene, that statement that you made, that explanation that you made was meaningless. It was unnecessary. It was uncalled for. It wasn't important. Oh, we only say ya na ya bonofo no da bia kompa e was social media so ye gina na ye kone ye kasa e gina de ma ye ho say ya bonofo na so ye ya bonofo ye nim ba bio ye tete ye mfie na mamanom tete ye free yo tete ye with consciousness ntino ye nko sabe enkwase antokwa sabe woto no bi meka wa ye ntumi di kan koka wo mo meka mu choka entina na wadaroma me hene pon kese pa ne wa me fa woni agoro now so sa explanation na wo kombeki wo ho no it was unnecessary. Enti said the history about the Golden Stool was false. What impact or what harm is it causing to the Bono land? If anything will be addressed, it should be issues that are causing harm
or causing negative impact in the people of Bono or on the people of Bono, and I say in the Bono land. But in the story of the Golden Stool, I will be in the Golden Stool, say a blastmate for a year, see a so, see a pim pam, and have Bunu ni biako and biaso. And add the economic hardship to the Bono land. And say, did you not buy was Sunya Sika Dwa Kofi? So what was that dress for? Whether fake or original, what should we do with that information at this point? That is someone's culture, that is someone's history that they value so much. Discrediting that history and making it look like nonsense. Na yen fanya den. Wadama, nana. Na yen fanya den. Na yen fanya den. Ah? Yesu say ye free bomb ba na jetua ya no no. Asante ni bia me kan che so mo boa. Because the jetua kan ma no e be hihye na ma na yi to fom. Ya chia no ata ye ho say we are warriors. Ye kwa kokko na ne den so. And ye wo bunu ni as ade da wutim fiti won kwala brem. So bia ye na na no free bomb ba. Na e jetua wo ma no. No mo de be dia conquer some lands in the Bono areas na de. Ye nya ni paketo asa. And if someone wakes up one day to discredit our history, how are we going to take it? And the abande say no. And some people on my enke kana odishe me who say who here. And who here cry. Because as a matter of fact, if it was anything that has to do with a Bonomina high, if that so-called history about the Ashantis is something distracting or disturbing us, that is the only way that we will admit or accept whether the truth or false about that history and do something about it. But whatever the Golden Stool, however it came up, however, it's got nothing to do with us. And was for Numa Sembia, you be defended. And another one quadia, you be jina kosabon for. Now so, and yan to now. Anyway, especially Samri Ayeshani mu say unity nin kambumu ebe bagana. Say unity nin kambum be bagana ni na be shase afiri mu ahemfu so. I don't know why. Say Bono asem Asante asem ekokoda bia na wada Roma osan kopeja ba. And I don't know your agenda. I don't know what your Bono mai and Asante mai, whether they have dispute or not, has been in the past, and that is in our histories. We don't want to leave that past now. We want to move forward. We want to build our nations. We want to build Bonomai. We want to build Asantemai. We want to build this country as one people. The dispute between Bono and Ashanti and Dormahene, it doesn't interest us again. And here we are as the youth of Bono. What we care about, especially someone from Wenchi, is the progress of the lands of Wenchi, is the progress of the people of Wenchi, is the progress of development. Said the nyama be ye na o man mu temanfo no. Asumdwani ahonto be ba so. We are in that stage now. We are no more living in the past where and tokwasem ni amansem ni ahensem ni tokwasem ni nyama enhian interested we the people anymore. What interests us as the people is the progress and development. Yen chirima eno anajomeda me kacha me ho say. Nti 70 years from now, se Nyankopon de dom media na me nti wiase biodia. Enti me ni wiase bio na mani akum me mai hu. E wo se me pe baby papa de me mani china. Yen chirima nti ana yesrew. Enyema we ehu hia yen. However, Asante for ye omugo do no emfa ye ho. So on the buy and post, it doesn't matter to us. It doesn't credit anything to our economy. It doesn't add anything to our growth. It doesn't add anything to our sustainability. It doesn't do anything to us. As a matter of fact, that statement was absolutely unnecessary. Yet what? Yet. Yeah, nim koye baby ni abono Asante for be kan ya abono for dia. Ya fa be ho nchebe. Bebe kan ya dia ya fa be ho nchebe. Be ya se be dia nim betwitwi fam. Be ya be ho se abono for ye nya bi be ye nya bia ye nka ho. Be ya be ne ma doso a be kurom ho ne be ye no. Wada Roma. Be ya be ne ma be de te be kurom. Da be trabe mana. Ana be trabe lai.
na be baye die mu no ho ne be unu ye be baba unu say ya nyemre saa nti ye tina ya somdwem be so bentra ba somdwem na kwani bia aman ahemfo no mo betimi aka abomu na ma boa ma even ne ya yetoi hweda akan community si sa abunu mane ne asante mane ya aka abomu ne ya nipa ba ko a anka ye stronger than any other clan enso sa ahemfo he hudi animu he ho le wono wonye possible say ye be ya ye ntimi nya ya ate ba bia ntena ne diem na bia anya ne de ya tie diem ya de din ya man he ne wa ba ne wa hyehye mra bebre ye di mra he so wo sori a wo nam krohim wo rese de niam abekọ na na tabra ko anya na na pia o wanim kasa wo ye ne niam sade wantima ne ka bia hwe diem na bia anya ne de Sani ma yenyina be konwan wanya bia no betim emfa ye ho emfa ye ho se wo da ya o me ne wo kasa wo ye mi gate sa wo da ni ye ba konwan kro o fa ye ho o ye be history kwa ba fa so ba create be history be so be de wo be ho sa de yan wo kan sa nsem wo kan nyina ehu hia na na nyansem a ka wo manfo a wo se to yesum ne ye boje so ye na emfa education a wo de maye fa ohene ene wo man hene ho no ene ne ye important Ghana man nyina aye boje wo so wa ma ye hu sa de yan wie nei bi man kwan of so wonya ne history ne de emfa ye ho. It's got nothing to do with us. It's got nothing, absolutely nothing. It was meaningless.